wikira chinga kibune chia baliki baito mangana maye bagere to ba kwebusora se chingongo ao ekerenge kerene no kwene kibuna yo mwancho morigeria kwanyale ko bago kwemanya nganyale ko baga gwate ka tariki 15 na ivere chomotenyi o gatatu mwaka wechiru bere na merongo ebere na nyo mwancho moringo kwaregania senchira yo boikira tunyale ko bato gusanga amonaye korende ngwera nanda asike kagitari getambe litunyale ko ba togo chaka ko manyana naye nganyale ko bago gwate ka wetera ase emitandao yetu ya Facebook na bogotobwate buna Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News wetera se website www.ndizitv.net umwancho morigeria naboko ya bwatia AMAYIA aya naboigo emeroberi ao natogenda tokoboto kwariganire CHINSA merongo ebere na nyamatuka 5 na bere ye wiki uri kwereke bana chibicha amonerio giche agochera senchira yobo ikiraniga koro kwa Sara MOMANYI eliterana koro kwa JOSEPHAT AMISI okwariga tunyara kwa batoko sangamo naye koro mochaka no ikiro moerio AMAYIA CHINSA ISATO chiabono bo tukago chakoro se county ya Nyamira nene koro se sub location yogango se omobere bumosacha oyomo nyara kwa bogotoka emetime gotingire chingori se kenyoro ekyokia ogango emambia yogo kira rero ko bwatekana na kirori bali banyara ko bawikira na sayo ewate bango mubere oyonigo orebuo moro kia oyomo uyunyarite kova gago timoka kurwa sobo koreri gwemeremo ya ogosomya no nyarabo abangeri go banyara ko bakwene kiabuna omubero oyonigo nyara ko ba gokoretwa ase ayemambia rero asebate banga korengana anene na abali banyara ko bakaba kirori asensemeyo nigo batebanga nigo oboiti obo wanyala to bago kolekana ensemo enga korindo mubiro nyala ko bago wikiwa asensemeyo emambi yagono moliki to kore county ya Nyamira Paul Kapo kara na nyala ko ba gago ikarana asensemeyo nago twaliganeria orobatiro ko batia abamenyi abayiga bekenyerekeye akimanyekanite buna nyandemi ekyo gotokeme ya sublocation igayo ugango ase bara ya nyabyotonya ikuro nigolitukulia lero mambe babo kamo no moichano monene magayo konyoro mubere bo musacho yomo oyu otingire oigo gakwete tuyu na basibire nengoli nabo yarenge ugutantania geko gerasibire nengoli lakini atajitense igekorolekana n'umuntu bagotebure kwengenta lakini utajete 19 manyetinga umuntu nengente gatajitense kweli kolengana muno mugambi kurwa sajaiga nigakwerere njiranyoro oroboti na kurangiria abanyanyimbo elio bacha barushumo birasajaiga Gladys Kengara mugambi gogango sublocation yalengerero mambye mugakonde no mungino nde bacha bakanyumba bante binga banyolero mubere osuna ina semete ya irange ne lami ekurumya byoto kwenda nyaikuru na chalende na ikapa korona nyora ne kene igatingira ndiri ne chingoli kando ya yechu baya ya sidinjale ngororo na ruona tebire nda baskari bamanga bacha kero bacha banyore ke bande kyo mugako uyu driving license ekadi yo wakachikura nechibesentiale ngomu kolengana mone amateyo ikrana sajaiga nigekweranga awigoro nigo nyagusira achetemeyo muchubo songo kogole bintu byegali nabo igo baranga nyagusira nigo konyora arangiri watkonyora kabaga gwa kanoli 10 liaye egento kolengana hamo na barabu baichanirete kwikabono naenda gatebanga abantu mbale babwate chibesiaye nende chibesi nyinge lakini bamurangiri bamwaka ne chibesi echo egento yo katomanya tenkelinga bwango igana oni plot area kerenyo ya 2.5 million and now netinegari ya almost 400,000 wono ntoko nyara kumanya kendi yonsinge sabantaba mbara biba murangireti agante tigangende buzongo ndete kerole giategete ne petrin koletero bekeroli tokura mangana ye biasale bichuma tatu okole kasi ya usangire buya tukanya communicate nere gachire go chiaganto mera siningi 500 abwatekere nyaka ebiga bigikandetera akamaya kogenda kuchiga bona harakati yoko nyakugamba ikaika saa 11 ya marogobe saa 12 akang'akire simu akambori andu bakorosiero libakore ngamotebia ng'ange bale gukura na bakura naenda akang'akira nanarete gwake simu ira nkamweresa bakurire saa 1 akamagontebi bona egento okoro gupakiero lyogendeka ase ng'encho egali ndinetere ng'ora tingoka gugwikiraga bwa egenda nyumba
alafu toende kubeka ebinto imambi naretire tinche kwa communicate na mwalimu yakora ni maeta onye na role kung'akirana una bwaki mambi nanyora esimi kurwa se familia yena mwalimu tachietia cha nesimi yaye elimete mwalimu nigo baganire serikali gwa kurobota cy'ubwikirano eri kumanya bene kikire tokosira kwa anyagusira serikali tutagitebu ati kisimi cyayo bamanye ngambara bibare gukwana nere esiri tukuri igoro lyonse ekara yamanyire bari gukwana nere esiri tukuri igoro ntumanye baria bare kumurigia gwetera muno bare gukwana komo nabu tutamanye muno kisimi cyayo cyarenge egera batotebi ng'a ndi barenge nere lyo mwerio na ndi ng'ai batiganirite na baro n'umuhicano gendreta ko bagogoichania CHINSA mu kinyinge me ye ebinyole binge me yorogongo rwa Gusii nelibuli lito ndiringa ndikagwe ikalireri ebikora bune bigabiranya ko bikonekirwa asemebere y'abantu gotoka bakwete asinjira kire cyo tutukano nale gusabangansa chindonye mubwata muntu kubwata magosa n'umuntu omino telibya kubeka lichiko kaboko kwao mbuya mwatiga esheri yako legasi eginko ripoteri gitasini kya ubwanjete kya Ndizi TV kuruge gastin semechiga cha ekinyoro kya Nyandemi ekyo gigotoke meya Ugango sublocation sub county ya Manga imeye county ya Nyamira nchegongoro kwa Polycarp okara wanchomo ligeria mbiamono homoliki oito Polycarp okara soroboti rwa senchera yobo ikirano turu imeye county ya Nyamira twikirane imeye county ya Kisii buna enchera AMAYIA kwene kiabu na emerobere ya butambe ya magendero yanyere kwa kwene kiwa ase award area masige isi nigolitko diarero umwe msebwe ward eyo Michael Motu manyara ko baga guchakia a foundation gosekyombe kirikira chikoba gegosira emerobere ao imeye ward hiyaye nigo ekyombe kenyara ko ba gegosirwa bene asomo bogani oyo mo imeyo mochobo songo ase omurobere nyara ko bogwikirani gwa negati aba MC kurwase county ya Kisii naboigo aba waziri kurwase county eyasebanyara ko bakogokera egetambukero ekyona bange babokwerwa ndi banyara ko bagusira omoroberio oyo muliki oito Mildred MOMANYI nanyara ko bagwikirana ase omoyega oyo bogosi oliko bwekyombe kyo kya Michael Mutume Foundation nagotwariganira roboti rokubwatia Omo MCA we ward ya Masige East Michael Mutume nigo achakia bene e foundation yaye eyekoro kwa Michael Mutume Foundation gose MMF ase kirenga kya kerego konya gosiria obotaka amarwaire egatia yande amange ase aine kyabuna na chikogendra kubwatirana nabantu bogwancha okuya iliokone kyabuna endoto yaye ikiranire ere tuwachagatare 17 Sunday mutinyo gatatu asoko launch officially a foundation yekuruku Michael Mutume Foundation. A foundation yige gotema go compliment go komenta chinguru ebintu bya serikali okora both ye county na national government as Masige East and beyond Masige East. Erong narangiria basani abaisani abaya bachiche gonsira gososire foundation yiga indegera togendere gokora AMAYIA togenda tokora community cheito. Foundation yeko MMF ego deal na mangana yo ya marwaire amangana yo botaka na mangana yo gotasoma go se ignorance go soboliri so asebinte bitatu e foundation yige korwania nchebwe katinko bwa ngateba ntubwata abaizani abaya ntubwata abantu abaya se community yito nona asoboke bwaito tigambarangeri tuigito share the idea to sangeri ngane liga tobeka amagokamo indega tunyore chinguru cyogo ikera bali mono bachandike tas community egati yabaraibaikirana ase omuyego yonga mono mwaziri o sports and culture Eric Miyenda omwaziri o agriculture omwaziri o trade egati yabande abange ase bagokera omurobelyo yona sebagania omo MCA gochago semia abaraibande igoro yo morobelyo yo ase omo MCA ancherana nengane yo aye rine mutubwatira nere nende motebi chiwodi chinde nchiro nane cyabo basiganiti obo chiganitio obo konyi bunobo banyolera abantu baito bagosira za olimba babwati babwate ignorance gombo yamono sana Mutume segasi wakorre umweshimwa Mutume ekene example kia torokiri nande twari gosaba barayi bonsi bare bo basi bachoriru na Gusii ngima waigo mufano uyo gekoera umurayo goika abantu batari kwenyara oinero murai that's a servant of the people igo mugambi twakire mbuyamo na nche nacha buno mubasi asengencho nga egenteke gatege chakire kebe example to other constituencies chine chirebo ba chirebo Kisii county eri abantu beto bakonyake foundation yeiga ego imasige go chakira gekora go iketu arenko
ase egento kego chakera lakini vision yaito chindoto cheito no ichogo tara isiko ya masige ime yabo basi nani nyasaho gotwanjira tokonyora abaisani abaya bange togende isiko yabo basi nigo egatia bali baikirana baenekia bunamba chigosira omo MCA aso wikirana endoto yaye ase bali achiira egatia ebintu biri barachikomokonya gomuna nje senjo gokora mangana healthcare naroranga munanchi abanyagitari bari batakeire ase ngenjo ntwarore pile ya mase foundation is healthcare abafanyikazi batakire labor na batokonyana abanyagitari batoke kaya tubate function ya medical camps batoko bakonya abantu baitege ndogende kya kabere financially no tochiko bamonere tokodilini tonyo tokonya mangana logistics ili nabantu baitu bakonyeke naru pledge ya monaru neli namotebia chole skuru ya momasige east eganitie echo skuru yengo ja konyaga chande echo kurunse mpaka igoro egento kya kabere namotebi ninche moe 50,000 between now and the end of the year elinde akonye se foundation hiyo gendo kende yonsi arachole aratake gukora kulipotalia egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Bemano muliki oito Mildred Momanyi asoroboti urwa senchira yobo ikirone segeto gochia ase abarai agati yabo aba MCA hanene emerobero nemenge ranyara ko bagotumia gwetera sevio mbeli kwene kiabuna amagendro anyale kovaga guikirana ase orogongorwa Gusii buna enchira eyamo yogosira emeroberio ya magendro ime county ya Nyamira ni gokoboligwa wanyale kovago kobwato kogochiase abaiboli ime county ya Nyamira banyale kovago sokia na gosegeta abana babo elinde banyale kova bakogendrana chisemi chiabo gwetera asumoroberio wokoimoki chikosi chia magoko elinde banyale kova bakwegendere na gutwara obumanyi buna enchera ya moyo kuyarigania ase okorigia emirema yani gakwanwari tukorero no mochumbe ba constituency ya West Mogrango Steve Mugaka chigaki anyara ko bagwikirana ase ekanise ge katoliki ya kebirigo asanyara ko bagago sasima amona barabu korengana na Steve nganyara ko bagotabanga serikali ya county abiga serikali nene nigo yanyare ko bage kubwato kachibesa echikwane kiabune merobere botamba se chiskuru echo chokwena na magiri yobundia chenyere ko bachigosege twabuna enchira eyamo yokwena na libaga ochia saba bange banyara ko bagwesonania elinde banyara ko bakwenyorera chisemye chio na mwana kagotwara mirimo ojetanye manyitie biribya atakigutwa abana baite bakuriya mirimo yose ayebuno bwa mirimo yose birimutiye ko mirimo yose kidatokonya abana bamanye kibakuriya abasonge bagotebanga onye tomanyitie asogokia togusira yako radite yuguki kidatokonya abana baite bamanye asibaguki na sasa uliyaiko tikatobwatera ni mwana w'wezi urure skuru egero bufundigete njira awotomiraye nawe umwana urumukindo gusekejuru keino wansire tamwe gocho mutinyuka tano tikatobasombe bose bibaruka bagende college baguchubwege byo kubundi bw'atakiti na sasa uliyaiko twasomana na gavana uito ainete ko mwafira ngambye mono inabsesia wiki ya erete twa assessetie skulu de vocational technical institute nyaino is ready ane nanye tebete kwenye bekirane chi computer rosa idi ya 100 abana baitu bege likwe obufundi na tebete to bege likwe engineering wing abana baitu bege likwe engineering so cheo kagete ko koboni kwenye kubwato mwana tamana wibwatire baga chi vocational institute ekichigo cha gwaza etamu ya kabere umutinyo Yamano sana nengana yesege tabange ngota yabarenga ya amasomo gose chisemi cy'obundia na amangana y'amabokone cy'abantu baliya bataranya ko bagukora chisemi cyabo gose primary gose secondary kurende mparoro twara bakorera na university banyara ko bakwera na se chiskuru cy'obundia
banyara ko bakwenyorera chisemi cyo bokoreri bwabo bwakira lituko bono mwancho mohligire tuligereria nyale ko bakorekana ase chinsemo ahime yense ya Kenya litkolera ni gomura ibwense Dr. William Ruto anyara ko bakora abarayibanda somo yego nyara ko bagokoreta amochi kanisa ase ogo sasimu kwanyara ko bakorekana asomo cyo Kiligori sio kutoka ime county ya Narok chinga kiekie cyo ni Ruto boigo anyara ko bagakora umurubiri ubugosio lyo ubwagachi bwe college irachiko bwe kwena na maigerio igoro ijobomanyi bwe sector ya obotali ni Ruto boiganyara ko gakurwa esegeto na kubaburia abamenyi kurwa se county ya Narok banyara ko bagochamo na gotugutera are chisegi cyo bogasa ku ecyanyara ko bachikorania magega amagendro ime county ya nigo achire magega yoko ngusana ne chisegi ne chubraburu kwene kiwa sensemo ya Transmara anene sensemo area ya Golgoria na boigo sensemo area ya Kiligori. Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, hasa watu wa hapa Kilgoris. Nataka niwaombe na Narok mzima tuishi kama ndugu, kama watu moja. Maneno ya kugawana huyu ni wa klani hii, huyu ni wa kijiji hii, mimi niliwaeleza. Ukiona mtu ako sana na akili ya kabila hii na kabila hii, huyo mtu ni very dangerous. Kwa sababu atagawanya nchi kwanza. Akuja afike Narok, agawanya Narok. Akuja hapa kijiji, aseme hawa ni wa clan ile, hawa ni wa clan hii. Aende kwa clan, aende aseme nyinyi ni wa bibi mkubwa, nyinyi ni bibi mdogo. Aende huko mpaka atamaliza dunia. Please. Nawaomba. Mambo ya clan, mambo ya kabila, mambo ya sehemu hayawezi kutupatia nafasi ya kwenda mbele kama Kenya. Pale wakati tunatafuta nafasi ya mmoja wetu kama Mkenya apate nafasi kwa Africa Union, sisi wote kama Wakenya bila ya kujali jamii, bila ya kujali chama, tuungane ili tuweze kupata hiyo nafasi ya Mkenya mmoja kupata ile nafasi. That is what we must do as a nation. Gati ya barai hawanyara ko bagwikirana somo yega uyo bwa masabono mugabana bwe county ya Narok Patrick Olentutu oyo boigonyara ko bagwakira muri bwense ngambia mona soko ene kebono nyara ko bagwikirania eira ya okoena na obuyo bweri goriri ko bwanyara ko bagoteba ni ko bwanyara ko bokomente kerengo kirigesa anene gochia asabaremi ime county eyo ya Narok nengana boigo yanyara kwa bage gosirwa nere omuwaziri bwebinto biria bitoitana ine oyiboigo nyara ko baga ko boli abamenye county ya Narok nyara ko bakoba somo sali omutwe asokurwania esegio gonchorera kwelire gati yebitambukire bwe nyara ko baga ko boli abamenye banyara ko bakwere no kwenekia buna banyara ko bagosimeka emetemenge. Your Excellency, subsidized fertilizers. Nashukuru sana. Hao wangwana watakuambia. Sisi kama Narok tumetumia hiyo subsidized fertilizer. Hapa Kilgoris. Tuko na depot hapa Kilgoris ambayo inaletwa subsidized fertilizer. Hao wangwana wanapata hapa na wanashukuru sana. Kuna ingine tunajaribu kumalizia hapa Angata Barikoi. Kwa sababu kuna kitu ambayo haikuwa hapo, lakini nimeongea na waziri wa agriculture na sasa tutaanza kuweka pia subsidized fertilizer hapo ili wananchi wetu wapate ikiwa karibu. Na katika mpangilio wetu wa kupambana na climate change, tukiwa serikali ya juu tuko na nafasi ambayo tunafanya ya kutunga sheria na sera tofauti na mpangilio. Lakini hii ni shughuli ambayo kila mtu ako na nafasi yake. County governments hadi mwananchi wa kawaida. Na Mungu ametubariki, tumekuwa na misimu ya mvua hata wakati ambapo hatutarajii. Kwa hivyo ombi langu ni tuchukue nafasi. Na tukisema upanzi wa miti, sio kupanda mti tu, ni kupanda na kutunza. Nere omo seneta we county ya Narok Eldama Lolekina nigo anyara koba gako okeregetambukiro
Gitaro yumura ibwense sensemo eyo ase bonanyare koba kuburia serikali ya Kenya Kwanza nyare koba gekobeka bosio egetambukiro yokwaneke buna basaye banyare koba bakwenyorera emeremo asatebire abange baboni go banyare koba bagweswa na niano bosaria echinga kibono bagende tokoba gutigara chinga chiabo nengana boigo yanyare koba gegosirwa nere omuwaziri wa obotali Alfred Mutua oyibo igonyara kobaga gotebanga county ya Narok kongati chi county mense ya Kenya echigende tokoba chigo kole buya anene ase sector yobotali. Katika issue ya tourism, issue ya mboga ya Masai Mara, although iko kwa county government, lakini pia yeye katika tourism, na rafiki yangu waziri former governor Alfred Mutua, najua ni kitu ambayo atafanya. So mimi nakushukuru sana kwa kuweza kumkumbuka mtoto wetu mmoja. Nitafurahi sana nikiona Wamasai wengi wakipata kazi. Wengi wakipata kazi. Tuandike hawa watoto. Tukiangalia hapa wote ni wachanga. Na mimi husema sisi tutakuja na tutaondoka. Serikali itakuja na itaondoka. Ile kitu itabaki ni ardhi na jamii. Nataka wakati hizi serikali zote zimeenda na sisi tumetoka, pia hao vijana ambaye ndio wengi wapate pia kusimama kidete na wapate kazi. Tuka haki, watu wakiwa wanapata kazi, haki ikiwa tunasonga mbele, na haki pia inaambatana na amani. So tunataka amani ndio watalii waje. Kwa hakuna amani, watalii watakuja, mambo yote yatapotea. Kwa hivyo naimiza tuwe na haki, tuwe na hali hiyo ya kufanya kazi. Na mimi namhakikishia kwamba rais wetu sisi tutaendelea kuchapa kazi pamoja, na mimi nikiwa katika hii serikali ambayo umeniteua, mimi naona mambo pale mbele ni mazuri sana. Naona tunaendelea tokoska moto ko batakana no mugasmo baso kana bwe para uyo nyara ko bago kwene kiwa ase eskuru yabamura ya Kapsabet oiretego bogosiria obugima ko moro kiano moro kiwoyamo nigobono umwalimu monene bwe eskuru iyo ya Kapsabet boy samayo nyare ko bagago eso kiana koerera anene emeroberio bagenda tokoba kwene kinga obweranyo buyabwa nyare ko baboko bagati eskuru na baiboli anene guchiase abana bali abanyari tokoba bagotigwa ne chinko makolengana na mayo nigatebire eskuru eyo nigo ya enekiringa abana bonsi abatigetwe amone chingoma nigo bagenda tokoba bakonyora obubwenia asichinya gitari ao ime county ya Baringo gati ya baraya abanyara ko bagutarira abana abu asichinya gitari ao no muwaziri o cooperative Simeon Jelugui oyibogonyare ko bagakoboria ababwata nabo igo bali bagutumia epara yokurensemo ya Marigaget kugochika Barnet banyara ko bamaiso ichinga kibagende tamuno Burundi abwabo bwakirali tukora bigo mokonyi bo mara ibwense arigati kashagwa nenyorari bakalia bene gotarira abana abo aseskuru eyo asabigo banyara ko bagakorwe kura tugochia sobote ni bechskuru banyara ko bokwenekia buna chigali chabire asego sechenere ko bachiko ligeli botambe bagayechire chugo chaka obosombi bwa bana gochia sisabari ao. All of them are in a fine state of mind and spirit. The jovial, they've started taking their teas and they're out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. So the information is flowing very well. We have quite a number of parents who are also with us here. So they've got the information immediately the accident happened and we are managing very well. I think going forward, we need to introduce signage and some of the traffic management signage on the road so that drivers coming from maybe outside the county may actually be able to follow and get guidance. To appeal to our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more so those who drive our buses for schools. These are precious jewels for our country. Our young people are the future of this country. So when we drive them around, we must remain alert that we carry the future of this great republic. So we continue to urge for a lot of care among our motorists on our roads to drive at the right speed, to drive in the right way, so that we take care of the lives that we carry
and we make sure that we don't lose more Kenyans. Magaya ye nigo mokonyi bo murai bwense rigati gashaka boigo ime account ye nyara ko bawo ikirana umoyega gosomo sangira kana obwa masabo nyara ko bokoreta amobarai aona boigo chidi nibuna enchera eyamo yokwene kiabu na banyare ko bago kwanira amangana ali alengete amagendro ase omuroberi gosomo yego ibwa masabo nigo rigati gashawa nyara ko baga ko bolia abamenye na boigo ababwatani kurwa sorogongurwa Rift Valley banyara ko bagocha subwamo na kubwaterana abigo ko musiro murai bwense William Ruto una enchire ya moyo wikarania chira cha magendro nyana boniga gikeria anene engana nega kore Kenya ko be ko na kiwali kore igoro asegati yabasai banyara ko bakwemburungania na boigo kubwatoka elio gigochia asegati ya abarai habanyara ko bagoterana gokwana chingaki umurai bwense Daktari William Ruto banyara ko bakora etaro ya magendro to make sure that President William Ruto succeeds. Na ndio mimi nataka katika hii bonde la ufa nyumbani kwa Rais William Ruto niombe na unyenyekevu tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais, mimi nimeona aibu sana tukiwa Bomet. Rais anachukua dakika 30 ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemulete. Take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msichezee. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo. Munatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake, kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapana piga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bonde la ufa. Asengana erengete siasa ye byama nigo bona babwatani bekiama kiana Kenya banyare ko bagweso kia nakoteba nakoraria okomosira omuraibwe kiama ekyo mada karua seganga yo chikobaoria ekerogo kyobora ibwenso mwaka ochirubere na 25 nebere bago kwana nigo banyare ko bakomotogia mada karua buna nomurai hoyo nyare ko gakwenekia obokoreri obuikerunu anene chiga Kenya takoba gakwegwali bagali ogokora ase chiwizara ao ime serikali yense ya Kenya. Hii timu yetu ya Azimio kulikuwa na Raila, kulikuwa na Kalonzo Musyoka na mama Martha Karua. Sasa kama kiongozi wetu wa Azimio Raila Odinga anaenda kufanikiwa kupata ofisi nyingine, sisi kama watu wa Kenya hakuna tasamio lingine, ni ya kwamba tu huyu mama peke yake ndio anafaa katika uongozi wa nchi. Kwa sababu huyu mama amekuwa kicheza namba 9 katika siasa ya Kenya. Amekuwa mtetezi wa wanyonge, amekuwa mtetezi ya wafugaji. Sisi wale tuko chini kabisa, tumearisiwa kabisa. Hatuna msaada yote ambao serikali yetu anasema pelekeni wale ana nguvu, wale ana mali, hakuna. Sasa afadhali turudi kwa mama. Asa sisi kama jamii ya wafugaji tumesema ya kwamba huyu mama peke yake ndio anaweza kuongoza nchi hii ili nchi yetu iwe na haki. President wetu atakuwa na haki Kenya 2027 kwa sababu Raila anaenda kwa hiyo kiti kingine ya juu, yani kubwa kuliko hata ya president ya Kenya. Na kwa hivyo tutaunga mkono Martha Karua juu chini mpaka aweze kupata hiyo kiti. Tumeanza safari ya hiyo ya kutafuta uongozi bora ambao tunafikiria kilele yake itakuwa mwaka wa 2027. Ndio tuko hapa kujaribu kutayarisha ground hiyo ya. Meyoro gongorwa kose nigo abarai abanyara ko bagweso kialitko lialero na kubulia abarai ya siasa urasense meya kose banyara ko bakubwaterana ase eganga emo yokone kyabuna ababwatani gose abamenye kurwa sense mibanyare ko bakwenyorera amagendero bagukwana litko lero
nigo boigo banyare ko bago kugararia bakoraria buna abare banyare ko bago tukuterare siasa che evyama nabo igo gocha amo boigo nigo banyare ko bago segeta barai aboko bwaterana amo ne chi sector ao ruasoro kongorua kosi banyare ko bakwerekia buna banyare ko bakobwate sia serikali e county na boigo serikali nene asesegi enene yokorwania oboni bwana boigo obonyogwa bwa marwali ya tancheri. Rais wetu ametuambia he is not going to fund consumption but atafund production. Faida yake tumeanza kuona leo. Maelfu na maelfu ya mayatima wasiojiweza, wakongwe wanasaidiwa na serikali hii kuliko wakati wowote ule. Kiongozi akachaguliwa, rais, gavana akachaguliwa, mbunge akachaguliwa na maseneta. Iliyobakia ni sisi viongozi tuungane tuwe pamoja tuweze kuendeleza makaunti zetu na serikali zetu. Ile mambo ambayo tulimaliza 2022 yaliisha. Sasa ni kujenga taifa letu. Sisi kina miraji, sisi ndio watoto wetu wanaokufa, si watoto wa Rigathi Gachagua, sio watoto wa William Samoei Ruto. Naomba tuwachaneni na malumbano kwenye majukwaa ya kisiasa, tushirikiane ili tuweze kukabiliana na masuala ya mihadarati. Tangu tujikwamue kutoka kwenye minyororo ya mbepari, tumekuwa tukiimba nyimbo ya marginalized communities, but counties are here. Pesa zinapeanwa kwenye gatuzi. Let us prioritize kufanya miradi ambao itatuondosha sisi jamii za pwani. Na mangetu wako waliganeti umwanchumo ligelia emaragoba yabono kulende asingi nchinga kinebiro na otoko yakera omo Somali AMAYIA CHINSA ISATO chiabono botoko litukolia Jumapili tariki 15 na ibere tingali baga ili kugwakira ngambia muna asingi nchokonekia akonyera ko kubwatime robelio yaito CHINSA mirongo ebire na nyamatuka 5 na bere wiki asekerenge kweneka akonyera ko kwego kiagwesemia na boigo kwemanya abariki baito bamwana AMAYIA abagana toka bakwe busorasi county ne CHINSA mo to kubakira ngambia muno asokweneka ngana ini mwanyara ko mugweto mana ko yasangiria aseliboa eri monyera boigo merobelio yaito aboko yobwate gwetera semitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera ase website ya www.ndizitv.net uronyara ko kwenekia buna chipi cha muneliogi chiago chera senchira yobo ikero ndikakoro kwa Sara Momanyi letera nakoro kwa JOSEPHAT nako kana iliyo boligelio bia na boigo obo tukobya boko chake wiki oye chake wiki yobwate omolemo.